But if you close your eyes. I pozdrav ljudi, ovdje je Gaming 180, danas imamo novi unboxing i review, to je znači mobitel LG L70 kao što možete vidjeti. Pa evo, znači da vidimo malo kutiju, upravo je došao. Znači ekran je 4,5 inča ili 11,43 cm. To je dual SIM, ima bateriju 2100 mAh. Dual SIM, 5 megapikselnu kameru i ima no code, to znači za sve one koji ne znaju, samo ga ovako dotaknete po ekranu i on se odključa sam, to jest ne odključa nego se upali mobitel. Ima Bluetooth, Wi-Fi, to se sve već zna. Tu je neki samo stvari. Pa evo da krenemo sad znači na unboxing. Evo da vidite. Tu je mobitel, kao što vidite još nije niti otvoren. Evo, njega ćemo staviti sa strane, samo da vidimo šta još ima u kutiji. Znači, jamstveni list, to nam sad nije bitno. Brzi vodič, to isto možete pročitati, ali nije najbitnija stvar na svijetu. Adapter i USB to mini USB kabel. Slušalice, ear headset kao što vidite i sama kutija. I ovdje je baterija. Znači, evo otvorit ćemo bateriju. Samo da znači, samo malo. Evo ga. Nadam se da je puna, ali nisam siguran, to ćemo sad vidjeti. Stavili smo bateriju kao što vidite. Sad ga idemo upaliti, skinut ćemo foliju. Evo ga. I evo ga, možete vidjeti da se upalio, znači baterija je puna. Pa da ga, evo znači sad se Android štela da vidimo, evo dobro je. I sada kad se upalio, sad će ići sami review, pa onda, evo, sad ide review. I evo nas sad, došli smo i do reviewa, pa da prvo krenemo od specifikacija. Znači, ovaj mobitel ima procesor Dual Core 1,2 GHz Cortex A7, za grafiku se brine Adreno 302, ima 1 GB RAM-a, ekran od 4,5 inča, rezolucija 480x800. Što se tiče tipki i ulaza, ima znači mini USB za punjenje, ovdje je tipka za zaključavanje, 3,5 mm jack za slušalice i ovdje za pojačavanje i smanjivanje glasnoće. Jedna od dobrih stvari na ovom mobitelu je takozvani knock, znači pomoću njega se može zaključati i otključiti mobitel. Sad ćete vidjeti Geekbench 3 benchmark. Evo ovdje znači možete vidjeti rezultat na Geekbench 3, znači single core je 331, a multicore score je 612. Što se tiče kamere, mobitel ima prednju i zadnju kameru, zadnja ima 5 megapiksela i snima u HD-u. Sad ćemo vidjeti znači, kako se brzo otvaraju neke igrice i programe. Prvo ćemo krenuti od interneta. I evo sad da vidimo. Znači evo možete vidjeti da je dosta brz. Ove stranice se dosta brzo otvaraju, evo možemo i na YouTube. Pomoću web preglednika. S tim da znači sad nismo išli preko Chroma, nego preko web preglednika, pa evo da vidimo brzinu čitavanja YouTube-a. Evo znači kao što vidite dosta je brzo, evo sad ćemo otići malo na eGaming 180 da se vidi. Evo ga, znači želio bih vam zahvaliti za 5000 pogleda, to jest sad smo već prešli, sad smo na 5300. Za mene je to dosta velik broj. I evo, znači želio bih vam se zahvaliti da samo tako i nastavite. A sada se vratimo na mobitel. Znači možemo sad vidjeti
Evo recimo retricu, da vidimo koliko se ona brzo otvara. Evo ga, možete vidjeti. Znači, dosta se brzo otvara i nije loše, malo šteka, ali to je i za očekivati s obzirom da ovaj mobitel nema pretjerano jake specifikacije. I on je također, mogli ste vidjeti, među top 5 mobitela za do 100 eura i po mnogim ljudima je znači on na toj top listi. Evo sad da vidimo kako se aplikacije YouTube pali. Dobro, ovo znači, evo, da vidimo koliko će trebati da se učita. Jest da je to stvari Wi-Fi-a koji nije pretjerano brz, ali dobro. Evo sam da očistimo ovo, tako da, evo sada vidimo. Da, znači, dosta je dobra brzina. I to je u svakom slučaju i za očekivati bilo od ovog mobitela. Onda da vidimo, recimo možemo vidjeti Hill Climb Racing. Da vidimo koliko će se to brzo učitati. Evo znači, dosta je brzo se učitala. Evo možemo sad vidjeti kako igrica radi. Nema nikakvih lagova, grafika je dosta dobra. Jest da ova igrica i nije neka baš teška, ali tek toliko da vam pokažem kako igrice rade, pošto nisam imao vremena da downloadam Real Racing 3 ili Asphalt 8, jer to su igrice i od gigabajt i nešto. Pa onda evo tek toliko da vidite kako se ponašaju igrice. Dobro. I mislim da bi to bilo to. Znači ovaj review nije nikako ono nešto profesionalno, to sam snimio tek toliko, jer evo znači dobio sam novi mobitel, pa onda da snimim neki review, da i vi vidite kako taj mobitel izgleda. I to je to, ne zaboravite lajkat, subscribeat, komentirat video i pozdrav do sljedećeg klipa.